Nanone turacyari kumwe mu biganiro bya Kamukama TV Rwanda, nshuti zanjye, basangirangendo, nshuti, nkumi, babyeyi bakurikiye ibiganiro bya Kamukama TV Rwanda. Uyu munsi ngiye kubagezaho inkuru ibabaje, inkuru idashimishije. Iyi si turimo ni ukuri nta mahoro arimo. Iyi si turimo irimo abagome, iyi si turimo irimo abagizi ba nabi, iyi si turimo irimo abantu badakunda amahoro. Nk'ubu ngiye kubabwira inkuru y'abantu 10 biciwe mu rusengero ubwo bari mu masengesho bitegura umubatizo. Imana ibakire mu bayo kandi ibababarire cyane, ari ababishwe izabakire ndetse ibashe kubabarira babikoze bahinduke. Ni mu itorero ry'umuryango w'amatorero ya Pentecote muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyangwa Communauté des Églises Pentecôtistes au Congo. Cyahitanye abantu 10, abandi 39 barakomereka mu buryo bukabije. Ni igitero rero leta ya Congo ivuga ko cyakozwe n'umutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda, kandi ugendera ku matwara akaze ya idini ya Islam. Bifuza ko abantu bose bayoborwa n'amategeko agenga idini ya Islam. Ibyo byabereye mu mujyi wa Kasindi, ni ku mupaka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ihana imbibi n'igihugu cya Uganda, muri teritwari ya Beni, ni mu ntara y'amajyaruguru ya Kivu, mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru. Iyi ni inkuru twakuye tukesha radiyo Okapi. Mu by'ukuri abantu bibereye mu rusengero, abantu barimo barasenga, si abanyapolitike, si abasirikare, nta kintu icyo ari cyo kindi bari cyo, bibereye mu gusenga, bibereye mu mubatizo, bari mu mwuka. Iyi mitwe y'iterabwoba nayo leta ya Congo ikwiye guhagarika imikoranire nayo iyo ari yo yose. Niba yananiwe no kuyisunika ngo yikure mu gihugu cyabo, basaba ubufasha, berekana hiri, bavuge bati uyu mutwe ntituwushaka, uyu ntituwushaka, uyu ntituwushaka. Birinde kwivangavanga, bityo imiryango mpuzamahanga ndetse harimo n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bafashe leta ya Congo bakure iyi mitwe y'iterabwoba mu gihugu cya Congo, kugira ngo abaturage babone amahoro, bashyingirwe, bajye mu biterane, babwirize, bajye mu masoko, bisanzure, bidagadure, batikanga urupfu urwo ari rwo rwose. Rero ni ugusaba abantu bose basenga, ni ugusengera igihugu cya Congo kugira ngo Imana yunamure icumu, ituze riboneke, amahoro aboneke. Nubwo tubizi ko amahoro muri iyi si yo nayo tuzayagira tugeze i Yerusalemu iwacu, iwabo w'abera, ariko nibura tukagira agahenge, hakaba umutekano no gusenga. Murakoze cyane, mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda.